Ki Officer ka Meghalaya State Pollution Control Board haringkat ki buat penyat snong ke maulai ha ka apply tarik unaitung arhajar pusan kila penong ya ka jinglet talasi plastik na kidukan dedo dejur nalor ki weipat kidukan ha ki benta ka maulai stanbos. Kajing talasi ki officer ka buat ka dairu si benta ban pentrikam ya kajing pemena ka buat ban penduna ya kajing penon kam ki plastik ke bamput bat ban penlong jing hikai ya ki babu dukan ba ki dai ban penon kam no da ka plastik bakerpang ke bala itu da ka buat nalor kan ni ki officer ki laken turu ya ki nong syong dukan bakin pen pai no ya ki plastik berim sya ki nong penyat snong bat kin let hit no da ki te ki plastik bakerpang. Haba keren ubak Churchill's imli rang ba dong ka maulai put muri ula ong ba kajing penon kam da kini ki plastik bala yo jing itu na ka buat kan yarap shibun ban wanra ya kajing khu jing suba ka snong namar ba ki la ban put kloy kat ba ki plastik berimpat ki shimpor ban put bat ki long ka jing jaklia ha ki snong ki thau. Berempat main sampai bakso itu, anu Islam. Wah, kita dalam bakso, satu Islam. Tak, wow. Ini apa? Oh, ini. Jadi Indonesia sih. Apa? Example, awalnya tu example ini. Ini tak susah, itu. Berembuk mau bersama sampai pak. Ayo Islam. Islam untuk Ini tinggal lalu tu ni. Nak aduk lah kawan tu ni ada pendekat kita. Kata di disposable plastik, di kelas, di kotak, di gelas, di Semua dekat kot, dekat buai, begini ni, di spoon ambil kita. Begitu. Ni oh, Kalau supply kan Em kalau kami lah dan mata nak senang nak ini besar suruh mana nak pollution tersebut besar suruh ini dalam dah ada apa ini kalau ni kalau ini kita cuma dapat besar ya, ini belum orang pelajar di pelajar jam dia. Jadi ini pasti cukup berem, menang seperti sama seperti itu berpakai ulang dia ada senang. Sedang nado macam senang. Dan balong mata pun sama kami nak kuih dari sekolah dia. supply mu atau mau dong apa kita company Wisna man ta pembuat tarai mau kena try lah teh. Kan tu nasim suka tapi sim nak begini ya. Tujuan pas supply itu sim begini nasim suka kita gitu. Kita berempat sesuatu senang ada. komentar kasi apa dan ketika inspection lembaga kini plastik solid waste kini nama bagi di plastik kiba no ban sneo keluar ke sneo kilong ke jengpin jobo ya ka mariang kantong mi kani meriang ke jongi ke kepapiwan na yang juga pollution control board kalong ba minuman pet dan long ka awareness long tagi dikidukan snong mo bibadan ang ni juga modo baki jong kani ka stampas tekiwan ban request kumiyangi kita ati nong senang penginiran bentalang kani ban ya pet ya kani ka HBD kini plastik HBD kini plastik kumka jeng yo jengmot ka jongan pollution control board ngasoi ha baki ni kidukan baro khai kantom ya kani ka senang mulai baro kawai bangi don kam bangin pen don kam no lagi ni plastik ki bangi kila bu kerpang kila senang kerpang namar gini ke plastik kinong kilong pasneo ru kila pan tang sipur kin sneo no ndai kum gini plastik kini ki plastik te kana po snam no kin sneo shu te na kalyang kajongi kamtam kum nong senang nei joko mulai akwa ru ban request ru sakiwe kiwe ndai tangai ka senang mulai kiwe senang ru bangi ni bu nanti no ini pendon kam nanti no dagini plastik kumbala batai dak po pollution control board dan lembah na po disinfect ru kiwan lang natan dia don betalang ni tengah kerpat ye kepat ba berkat begini ya buat nanti lang no ya kini te ngapai hat majority kat adu mentang ini cepat pendon kap ya kini kita pendon kam be jakat ko isu ya ti bo nang nu ki mata menten nang ni sakamat gila kumangar ngaya lang berki ngai i kata ngong bakin pendon kam no da kani ke plastik ba kiwan apa pollution control
kum ka jingkren jong ka pollution control board tan ki ong ba kinhapan pa no sa kisno murang ba sno ne sa committee sno kinhapan pa no ikinik plastic paro ba kinhapan don kamda kani ka ba ay na po pollution control board tangkata kumentan bangiyakren ba di po pollution control board ba bawan na po kisi ki ongin sa ay ka kata dead dalong no kata dead ngimtip lano kasyong ha GC in ay kata baka pollution control board kan sa rekam ha cuma ni pollution control board taksi kalong tangban ay awareness ya kini ginong siyang dukan baru ibadan ani kasyong mental ada kasyong ha ka DC baka pollution control board ni hap ya board hi ya kata nakador pa syong lo kitray kinhapi automatic kinhap ya board ya kata Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.